Nekada davno na području naše opštine bilo je puno vodenica koje su služile za mljevenje žita. Na mjestu današnjeg grada nalazilo se selo Gornja Ukrina, koje je 1600. godine imalo 215 kuća. Crkva Svetog Ilije sa grobljem dio je kulturno-istorijskog kompleksa Ambarine u Donjem Detlaku. Ovdje je u 16. vijeku pisano evanđelje koje se danas čuva u Rumunjskoj patrijaršiji. Cilj hodočasnika je i manastir Pokrova Presvete Bogorodice u Donjoj Bišnji. Početkom 20. vijeka Derventa je postala bogato trgovačko mjesto, a njena okolina važila je kao jedan od najplodnijih krajeva. U našoj opštini oduvijek se velika pažnja posvećivala metalskoj industriji. Nalazimo se u grupi vodećih izvoznika iz Republike Srpske. I sada u obućarskoj industriji, koja nastavlja tradiciju derventskih obućara, radi polovina radnika zaposlenih u proizvodnim djelatnostima. U gimnaziji sa tehničkim školama mladi usvajaju znanja prateći priznate svjetske trendove. Narodna biblioteka Branko Radičević prava je arhitektonska ljepotica. Krsna slava Dervente je Velika Gospojina, kada se održava sabor ili vašar, koji ima tradiciju dužu od vijeka i po. Na trgu pravoslavlja centralni spomenik svjedoči o slobodarskom duhu naših ljudi. Grad je u svakom pogledu i ljepši i uspješniji nego Derventa naše mladosti. Ponosni na Derventu, ponosni na Srpsku. Radio televizija Republike Srpske.